Doa kami, kiranya apa cerita kalian Tuhan mengabulkan. Berserah dirilah kepada Tuhan. Apa yang kalian ceritakan itu supaya dikabulkan ya. I looked into your eyes and saw starlight, bold bright colors. Yeah, when I'm down, when I'm dry, no one else. I would choose you over and over. I would choose you over and over. I would choose you over and over again, again. And after all we've been through, there's no one else for me but you. I would choose you over and over again, again. Kejadian 2:16 dikatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan memberikan dia penolong yang sepadan. And you do things to me like they have never been done. A love like ours could last forever and ever when I'm Hari ini Tuhan mengingatkan kalian berdua. Teruslah ingat kasih karunia Tuhan. I would choose you over and over. I would choose you over and over. I would choose you over and over again, again. Oleh karena itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Janganlah marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih.